الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وفهما وتقا يا رب العالمين. وبعد، أرومني إن شاء الله سبحانه وتعالى tumagna kita niyo hapangadjian pagtawagon salatul musafir. Salatu al-musafir. Inhatisin salatul musafir atin niya pagsambahayang sintao musafir hatulak-tulak. Sambahayang sin traveler long simbahasa Anggalis. Ina ka Islam muna insya ka mamaluhay. Wala nagpahunit in Allah subhanahu wa ta'ala haipon ni. Apabila inipon mahug siya pamasyakka, pamahunit, masigpit, ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala pagpahayangon niya magtuo. Inig sin Allah subhanahu wa ta'ala rin ha ummati Muhammad inhunit, amo inhunit di kakausan sinipon. Atawakan hunit hikapikal ha ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Informan sin Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Hapalun natin ayat ito po na. Yan siya suratul Hajj ayat kapituan tagwalo. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. In hatin niya, in mahasot siya Allah Ta'ala, wala siya nagsyara, ono na syara, amu in ganta, kasigpitan kita niyo, kahunitan kita niyo, iban hikapikal katutan. Way. Nabanglong maon na hunit, aon na sigpit, himun na ako na, dumatunging kahayang, dahing Allah Ta'ala, hipagtabang katutan. Ang kandalong sin qaida, long nila, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Al-masyaqqa, in kahunit hasyara, tajlibu taysir, mangdahi siya, umutong siya sinamuin kaluhaya. Hakay man ang qaida, ka ma'anara, ulang maglan. Laung sin qaida fiqhiyya, idha daqa al-amru ittasa'. Idha daqa al-amru ittasa'. Atin niya pabila simigpit na yung pakaradyaan, ittasa' pahayangon na sin syara. Ang kandaha ka may Islam, lingkat indayaw sin aga man ato, al-haraju marfu'. At iniyangkat sin Allah Ta'ala mo yung kasigpitan, iban kahunit, amo in ganta, hikatalungko, ha ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nareng ha mga parakala, hikasigpit, aming pagtulak-tulak. Yung pagtulak-tulak, misan pa,
Uno'y maksud. Bangin mano siya timulak. Makananam sadya siya kasigpitan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda hadith, as-safaru qit'atun min al-'adhab. In pagtulak-tulak sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, qit'ah, tingi, daing haamuin, adhab, siksa atau akan kahulit. May tayong pagtulak-tulak, ambok siya rin ang mga tingi sinamuin kasigpitan. Sa bangko hatulakan, malawa din doon kayo mo yung kahantap. Kung biya sinabay ka, mahantap ka, habay mo. Bati ka sin mahinaat, wayroon ka iuusan. Maraming pamikil mo. Butangan ka pag-inom, pagkaon mo, mahantap ka. Imatamungon mo, mumuskatan, mamayho ka, ununong ako mahantap ka, habay. Nabang ko hatulakan, malaulim baran. Nakamusuyan si pagtulak-tulak. Nagaangkol sadya ka siya namin mga bag, bibit-bit may mga bag mo. Baran mo, pananaman mo ba ako simbinas. Pag-uusim pagkaon mo, bukon na marayaw. Dagmit-dagmit dakmanin pagkaon. Abi luwa naman kumakad to pahula, bukon hula Muslim. Na sa ako sumabar si mga pagkaon. Hangkan datungyanan siya si Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-safaru qit'atun min al-'adhab. Naam, imbanda niya kato, fa idza qada ahadukum nahmatahu falyarji'. Na sabda sin Rasulullah, apabila mahasil mo na maksud mo, hapyano mo yan, biing ko pahula magtuloy. Abmay ta, mahantap ka mong kahula. Mangkaw habay mo, mahantap ka. Mangkaw hatulak-tulakan, mayroong malawing kahantap. Na, naray di pagka tasig piting pagtulak, dihilan kita sinsara kaluhaya. Pagka masigpit, aun kasigpit sinamuin pagtulak-tulak, dihilan kita sinsara, duwang kakinis sambahayang hipagpahayang sadyasin, kahalan simtaw magtutulak-tulak umat niya. Indihil ka to privilege sinsara. Aun manjari kita magsambahayang pagtawahon al-qasr. Amunyaw sulat al-qasr. Inhambok sambahayang bilang pagpahayang kato, siyara kato yung pagtahon salatul jama' atawakan al-jama'. Hati niya dua. Indihil kato tanyusin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qasr, magqasar, inhambuok, amunain, al-jama' magjama'. Ano yung pagtahon? Qasar. Inatisin qasar, hilangan mo yung taod sin rakaat sin sambahaya. Hilangan in taod sin rakaat sin sambahaya. Maghilang ingan niya kasar. Sa suway na to ingatun, amurain paghilangan in upat rakaat. Amurain paghilangan in upat rakaat. In sambahayang 2 rakaat di nakahilangan, bihan. Labi luba na to din sambahayang 2 rakaat di na to siya kahilangan. Ano na yung paghilangan pagkasaron? Amuin, 4 rakaat siya. Biasin biyad din. Zuhur, Asar, iban sin Isya. In Zuhur, 4 rakaat. In Isya, 4 rakaat. In Asar, 4 rakaat. In 4 rakaat, pila siya hilangan? Hilangan siya ruwa. Manjari musambahyangun bangkaw musafir hatulak-tulakan, in luhul mahinang dakuman siya 2 rakaat. In asar mahinang dakuman 2 rakaat. In isya mahinang dakuman 2 rakaat. Narakalaon mga sumukay mulong niyo tutuan, pagkalong na nakapangadji ikaw, manjari ba im maghrib na munta 2 rakaat?
Ayo ko imian lang muna, piyag, aunsan lang mo piyag khilapan si maula. Way pagkhilaf, into rakat di. But aun day doon nagsambahayang, Maghrib kaya asar niya. Nalong ko rin sa ko naka. Nalong niya, dagbus aun, hakas-hakas ka kulong niya pahinangin bihan. Manjari kasaro ni Maghrib? Di. Nain fajar, manjari mo hinang ulang mo, fajar mamuk rakaat na kuman, raka wahida. La yajuz di manjari. Impagtag, simpaghinang, impaghilang. Sin rakaat, halong sin sambahayang ingan niya, kasar. Tama? Amo yung panagnan privilege. Kaluhaya dihil ka to sin syara. Hikarwa niya, dihil ka to sin syara. Pagtawawon jama'. Ang ka na magpakarungong kita kay manalong na magkasal, iwan magjama'. Sa ingkatoon, waktu makusog ba pail, magkasal. Bukon kasal, magkasar. Ra. Jama'. Unin hati sabsin jama'. In hati sin jama', dammu salataini ila ba'dihima fil ada. In hati sin jama', hambuukun mo in dua sambahayang. Hambuukun mo in dua sambahayang. Hitunay mo rasya hawaktu hambu. Impagtag sin paghambuok sin dua sambahayang. Makaminsan murah hitunay. Ingan niya jama'. Hambukon mo yung luhol. Iban sin asar. Hisambahayang mo siya minsan. Maghambukon mo ra magtuy karwa. Ingan niya jama'. Hambukon mo yung maghrib. Iban sin isya. Minsan mo ra sambahayangon. Impagtag ka niya jama'. Impagjama'on. Luhul, iban sin asar. Luhul, iban sin asar. Maghrib, iban sin isya. Di man jari magliyo. Di man jari jama'un sin hambuk muslim in asar, iban sin maghrib. Atawakan long mo jama'un kulong mo. In zuhur, iban sin fajar. Manjari, di. Ono na manjari jama'un ya syekh. Amo ray manjari jama'un in zuhur iban sin asar amo yan in partner niya. In tapil sinamo in partner sab sinamo in maghrib amo ray ni isya. In pagtag sinamo in pagsambahayang mo hambukon mo in dua, hitunay mo magminsan ingan niya jama'. In jama' na bahagi nagdua. Aw pagtagon jam'u taqdim atawa jam'u taqdim aw pagtawakon jam'u at-ta'khir. Unin hati sin jama' taqdim iban sin jama' ta'khir. Yari ko siya sulat. Duang kalinis. Jam'u at-ta'khir iban sin jama' at-taqdim. In hati sin jam'u at-taqdim lilayong kunakan niyo. Hati sin taqdim piauna mo. Bang mo siyang bahayangin dua waktu. Luhul iban sin asar. Siyang bahayang mo siya hawak to sin luhul. Hawak to sin panagnaan. Impagtag sin pagjama mo jama at taqdim. Area. Longta in waktu makauna zuhur. Ang paasar dumatong. Makauna in zuhur ang paasar. Bang muhiyang bukar wa hawak to sin panagnaan ingan niya jama' taqdim. Aun maghrib mo iban sin isya mo. Onin makauna maghrib. Bang muhiyang bukar wa hawak to siyang bayang mo indo hawak to sin maghrib ingan niya jama' at taqdim. Hati sin taqdim makpiauna mo. Sa bang mo siyang bahayang in zuhur iban sin asar hawak to sin huli. Ingan niya jam'ut ta'khir, jama' haulihan, piyahuli mo. Bang mo siyang bahayangin maghrib iban sin isya, hawak to sin isya, bukon hawak to sin maghrib, ingan sin pagjama' mo, jam'u at ta'khir.
Mafhum na siya? Mafhum na ito maulana? Mafhum. Kahatian natin insyaAllah. Before kita limi amuin, sumud pa amuin lilayan niya ito. Naruang kakinis. In kaluhaya, dihil sinallahu ta'ala patau musafir amuin long tabihan hatulakan. Qasar, iban sin jama'. In jama' doang kakinis, jam'ut taqdim, iban sin jama' at-ta'khir. Na'am. Ay bihaun. Mari kita pa hukuman sin qasar. Arakala ulim yan ka tulong niya. Haulo ko kima syara'ihan niya. Yalong niya maghinang-hinang sadya ka mo syara'ihan. Inluhul hinangon ni ruwa. Inasar hinangon ni ruwa. Haulin dalil. Basaw mo magtuikan yan ayat. Sin mahasut si Allah Ta'ala. Hasuratun Nisa. Ayat hanggat to sambuk. Qala Allah Ta'ala. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ apabila kamu tumulak hakin lupaan farman sinallahu ta'ala manaw kamu hakin lupaan bimana tumulak فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ وَيْرُؤُنْ سَأْنِيَا إِنْ قَصَرُنْ min sambahyang. Kaya makna sin ayah. Wa idza darabtum fil ard falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah. Apabila kamu tumulak manaw hakin lupaan ono na makatan nyo insyaallah wayruun sa'niya in qasarun nyo yung sambahaya. Diyan din yung pagkasar Rasul sallallahu alaihi wasallam in nagpatampal kato nagpatarrang in upat rakaat siyara in manjari qasarun. Mafhum? Uning syurut hikasah simpang kasar. Nah, aun syurut hikasah simpang kasar. Aun upat syurut menjadi na kau magkasar. Bang di maaga din namin upat syurut ini di masah impang kasar mo. Wala kimuddan. Isa. أن تتعلق بذمته في السفر ويؤديها أيضا في السفر. نعم. Subay kaunan sinsambayang kimuddan hawak to ini kau hatulakan na. Pakuman jari magkasar. Subayin kaunan sinsambahay ang amuin na fardo kayo mo hatulakan na kau. Kimuddan siya kayo. At inaiabutan kau hauno, hatulakan na kau. Bang sa upama, iabutan na kau simud sin waktu. Iyaw pa kau haway, wala pa kau nakatulak. Long tabihan, timulak kau lisag hambuk. Yari pa kau hahula, sinlisagang kutag dua tunga. Simud din in zuhur ataway pa. Simud din zuhur. Wala pa kau timutulak. Atin niya hawak to kau amuin lisagang kutag dua tunga. Kiyuddan na kau sing kawajib, sumambahayang yari pa kau hahula. Sa kalinhinang mo naghaman-haman kau. Long muasal da musafir da ako, tumulak na ako. Didto ko nakasarun. Manjari ba kau magkasar? Sinlisak dua hatulakan na kau? In jawab di kau manjari magkasar habihat bin hal niya. Mayta sabab iabutan kau sin waktu sin sambahayang yari pa kau hawla. Mafhum? Kalau baha bang kau iabutan sin waktu hatulakan na kau lisaghang kutag do way pinluhol pagtulak mo dahin din to na kau hatulakan ang pasimudin waktu luhol dahin doon manjari na kau magkasar sabab iabutan kau sin amuin waktu in ikaw musafir na. Damik yan
Long sim mga ulama, na atawakan hatulakan ka. Iabutan ko sinwakto hatulakan ka. Ulang tahaipil pa ka. Nagbang na luhol. Wala pa ko si mambayang. Iabutan ko sinwakto hatulakan ka. Sa iyong problema, pagsuod mo pahula, ang kaaunan mo, mukim na kumukun na ko hatulakan. Simod ko palom sinsambuangan ni sakduan na. Impangasuray doon. Nakasud na kau pahula, mubukun na kau musafir. Manjari pabaha, kasarun mo in waktu luhul. Amo in simu, den dito pa kau haipil, kasarun mo rin na kolom sambuangan. Mangi kau maulana. Disagang kutag duwa tunga nagbang na luhul haipil pa kau. Wala kau si mambahayang, main kan musafir. Kau kau rin dito, iabot ang kiasar mo magtuyok eh. Sa tiyahan mo, ialala mo yung pagsambahayang, nakasud na kau pasambuangan. Di na kau sambuangan, hula na kau. Manjari pamaya to kasarun mo. Injawab di na. Injawab, di mo na siya manjari kasarun sababsin, nakasud na kau pahula, mubukon na kau musafir. Mafhum? Na. Kuno kita manjari masah impagkasar, apabila kau iabutan sin waktu, hatulakan kau. Iban di pa kau makasud pahula mo, kaya tunay mo na magtuloy hatulakan pa ko. Natin panagnaan, syart niya. Na. Inhikarwa, an yatajawaza sura al-balad aw imrana in lam yakun laha sur. Harus na kau magkasar apabila yung kaaunan mo na kalyo na kau rengha ad sinhula. In nakaunain hula, iaad. Kasi mga Damascus yan to. Tiyo-tiyo pa may mga bahay, kabayan, aunad. Ito na nito halomin amoy hula. Biya siya kasil da kula biha. Hatin in ad, yad to mo na to, magmaana mo na to, indaplinan sin hula. Bangkaw na kaliw na rin hamo in ad sin hula yaon. Dahin doon matag na ko musafir. At tawairon, ikanto tawairon adsin, wala kasi sambuangan mo. Hawlo kita magbista. Magbista kita ang mga terminal. Bangkaw miyamot na pajambatan, nakasakat na kau kapal, yaon na kau hatas sing kapal, misan siyaway pa nakatulak, impagtag sinamuin duhulan, sinamuin jambatan yaon, boundary na simula. Mandyan na pa magkasama ito. At awak miyamot na kau pa terminal, gimuha na kau rin hamuin ngan sinhula. Kabiyaksahan. Terminal yung malayo. Dahil doon, manjari na kau magkuhan. Magkasal. Pataas. Manjari nga magkasar habay pa. Lang mo tumulak ako pasug. Isang walo yung kapal. Pagpot mo. Kiasar mo na salin. Asar. Kasarong ko na, bawa ko rin papay. Manjari wa yung pagkasar, yaw pa ka habay, wa yung pa ka nakaliw rin, habaon diri. Di. Tabi. Habay pa ka ulong muwihan, so ko papagadian. Lang mo kasarong ko na sa di habay. Matanam, babaw na il ko, Allahu Akbar. Manjari magkasar, yaw pa ka halawm sinhula mo. Di manjari. Ipat tumasah. Kuno kau harusun na manjari na kau magkasar apabila kau nakakuha na rin haraplinan sinhula. Nakaingat ng tarasa mga hundaplinan sinhula. Nabesin daira rakula long tekad tabi ang mga sambuangan. Na, di lagu kan yung sampula mo na yung jambatan niya atawa kanin terminal bus, bang siya nakaig, mabista na ito, nakaig, manjari na. Okay na ito? Insarati karwa. Okay. Inhikatunia. An la yanwiya al-musafiru
إقامة 4 أيام غير يومي الدخول والرجوع. Ini mahal ka. Subay in kaunan sin musafir, di siya magniyat, humula siya hula, amuin kadtuon niya yaon, 4 adlaw. Bang siya nagniyat, inhula kadtuon niya yaon, hikadto tapakadian, atau pasu. Inniyat niya, wala pa siya miminig nga sambuangan. Dumuon ako hasog 7 adlaw. Limiyo. Bang inniyat niya, in siya asal siya tumutugahula yaon, labi rin sinupat adlaw, di siya manjari magkasar amurain haran. Tabi, amurain jari kaniya sinsara magkasar haran. Pag abot niya pa destination pahula niya, pasog, mayroon na pagkasar, magitmam siya magkasar. Mafhum? Kihatihan niya ito. Balikan. Subay di mandi magniyat, amo in tao tumulak. Tumutog siya 4 adlaw pataas na doon. Sa adibis taon ni in adlaw pagpano, yung siya pagbalik, lawta. Minig siya sinadlaw isnin na niya sa buwangan. Di matong siya pasog sa lasa. Inamuin waktu nakawa, amuin hatulakan siya riyat mabista. Bang siya nagniyat, Tuesday siya rin matong pasog sa lasa, albaa, hamis, jumaat, sabto, ahad, isnin, ampa siya mui. Amuad to'y namuin lang tabihan. Biya mga maksod, simpangatayan niya, laung sinsara, amurain harus manjari, kasarun niya bang siyaharan, pagdatong niya pahula amuin tudjuhun niya, jukup insambayan. Sabab mayta, mabista na siya, bukun na musafir bang siya amuin, 4 adlaw na palawirin doon. Kung na siya musafir. Sa, bangin maksud niya miyawon, marwa pa 2 adlaw ra. Atawakan 4 adlaw ra siya rin doon, 2 adlaw. Pagpasyal, matun ko papagadian. Laong mo papagadian kita mga 2 adlaw ra. Tawa 2 adlaw. Naam. Nabang amuyatin niyat niya mga 2 adlaw ra. Pagdatong niya madto, papagadian. Kasarun niya na sa haran. Pagdatong niya papagadian, panagnan adlaw man dyan siya magkasar. Hikarwa adlaw man dyan na siya magkasar. Hikatu adlaw man dyan na siya magkasar. Sabab maita, bilang na siya sinsara, traveler na siya. Sa bangin maksod niya rin doon tumutog mga hangpu adlaw, imbistahan ka niya kung siya traveler, taghula siya rin doon. Mafhum to ano? Baul-baula sa 5 pangasuho mo. Naam. Tayyib. Law mo, biyad din ni sabang sa upama, aung kadtuon ko hula. Sa di ko kaingatan bang kuno ako magbalik mo eh. Di ko kaingatan bang kuno ako makauwi. Law mo, ikadto ta. Miyadto ko pa mga kagayan, mag-passport. Aon, transaksyon mo rin dito. Sakalin transaksyon mo yun, di mo kaingatan bang kuno maubos. Di mo kaingatan. Na, ahali ni, pila adlaw ko, dihilan sinsara, manjari ko magkasam. Bang ingkaunan mulong sim mga ulama, la ta'lamu muddata baqa'ik li'amalin tu'alijuhu wa la tadri mata tutimmuh. Dain di ilong sim mga ulama, taqsuru 18 yawman.
dihilan kaw sinsyara, manjari kaw magkasar hangpo tagwalo adlaw. Pilain taon niya maulana? Tagwalo adlaw. Magtukaw pa DFA, magkuhan passport, may panaubos. Karwa adlaw, matunay sab ko, wala naman natin tikmod. Katu adlaw, patadlaw, 5 adlaw, imo kay nga tamang kuno matikmod, sambil pahangpo tagwalo adlaw, dihilang ko sinsyara, pagkasar ka. Bang wala naman natikmod, miabot na kaw hangpo tagsiyam, pag abot mo pa hangpo tagsiyam, adlaw, ubus na yung pagkasar, itmam na kaw katahan, jokop na upan. Mafhum na ito? Kihatihan? Murah-murahan kihatihan insyaallah ta'ala. Asal daon na pagpangasok. Na. Amuyan tuin, hamujahab sin Imam Ash-Shafi'i, pahangpo tagwalo adlaw rain maksimum dihil kay mo sinsyara. Sa kuno mo at tumanjari usalon, bang in amuin, kiyad tumuri mo kayingatan, bangko no, maubos, imyaksud mo, naam, jari, dihilan ko sinsyara, hangpo tagwalo, adlaw papagkasam. Jari. Na. Ini kaupat niya. Alla yaqtadiya bimuqim. Inhati niya. Alla yaqtadi. Subay, in nagkakasar, di siya manjari sumambahayang hataykod sin mukim amoy bukon hatulak-tulakan. Bang in kaaunan mo, musafir kaw, nagmamum kaw hataykod sin amoy bukon musafir, dain doon wajib kaw makad hasambahayang niya, bang upat, suwayra ko magupat. Bang kaw mo ilong tabihan, miyagad, si mambahayang hatay kuran sin imam, upat rakaatin sambahayang, sakali nagkasar kaw rain doon, wala kaw nagniyat mufarakah, batali sa bayan. Subayra kaw magad, ha imam. Ang kandamang kaw mamaya magkasar, ayaw kaw magad hatay kun sin imam mukim. Kandi kaw. Bang kaw, miyagad kaniya, kalunggusan kaw magad, sumambay mo patrakaat mayta. Imbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila al-imamu liyutamma bih. Hangkan biyutangan imam impagsambayang asupaya pangakaran. Nabang kaw si mapatay kuran niya, mawajib kay mamakad ko kanya. Tamam? Sa bangtay sa balis katon, long time ikaw magkasar, ikaw'y nakapag-imam. Manjari magma'mum kay mumukim, manjari. Long tako'y musafir ako. Ako'y nag-imam, Allahu Akbar. Sambahayang isya. Sa kalinhatay kuran ko yaon. Mukim katan. Tau sambagura. Ako rin tau rin hapagadian long. Tako'y pag-imam nila. Manjari ko kasaron, manjari. Ninhatay kuran ko biat din na. Kontinuhon nila rin sila manjari magad ka ako magkasar. Abukon sila travelers. Sumalama ko hamuin 2 rakaat, mga kumaubos na. Sumakawa. Baitaan ko sila. Asupaya ko rin makakayanat. Ibandi kay lumahapong intaw hatay kuran mo. Baitaan mo long muatimmu salatakum fa inna qawmun safrun. Atimmu salatakum, mga kato. Jukupan niyo yung sambahayang niyo. Fa inni musafir, in ako lang mo musafir, jari ka kung 2 rakaat, in kamo. Tuyan niyo paupat. Nabiyad din pag-arab mo kanya yad to. Nalong muatimmu salatakum, fa inni musafirun. Na, isulat, nakalain ka ba yan singkaywa na Arab ba? Amoy ninikabtang sin imama. Atimmu salatakum fa inni musafirun.
Inhati niya yan, atimmu salatakum, jukupan niyo yung sambahayang niyo ya kamu mga ma'mum, fa inni sabunnatu din ako traveler, hatulakan. Nasumalam na, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, nakublan siya na taykod. Napamuwaitan, atimmu salatakum fa inni musafir. Napagdungog nila, bang nakapangadji na fiqhi, timindog na Allahu Akbar. Continuehon nila. Sabang mayroon nakapangadji fiqhi, sik mo nin haraig, uno-naunlong niya. May taunlong niya na piyaon na. Anda pangadji kamu fiqhi marayaw. Kamu rin magsanaw. Tamam? Amo yan, in syurut hikasah, sin pagkasah. Mari kita paamuin pagjama isa. Uning syurut sin pagjama, jama' taqdim, supaya siya tay maun sin syara. Nah, muna-muna bang kita magjama' taqdim, subay ing kaaunan tartib. Atin niya suway taritibin sambahayang. Sambahayangon mo muna in luhol, ampa mo sambahayangon in asr. Bangkaw nagjama' taqdim, bialiskat mo. Lang tahawak tu zuhur, taqdim ini. Sambayang mo na in asr, ampa mo kiyan to in luhol, ba talim pagjama'. Baliskwat. Diyan tumanjarin biyan tubang hajama' takdim, jagahin niyo. Hajama' takhir, jari singkay man ng mga ulama. Tabiho. Makatan nyo rin insya Allah ta'ala. Bangkaw rin ni hajama' takhir, lang ta, luhol, iban sin asar. Nagniyat na kaulang mo dito na waktu asar, takhirun ko na. Sa kalipag abot sin waktu asar, siyang bahayang mo na ina asar, ampain luhol, bialiskat mo. Man jari wa hajama' ta'khir, naam jari. Amurakuman bukun yad tumarayaw. Amurakuman bukun yad tun recommended lang sin syara. In recommended hinangon mo masit taritibun mura. Misan siya jama' ta'khir, paunahan na in luhol, ang papa suno isina mo in asa. Sumagawa bang nagbaliskwat, hikadto ta nagbaliskwat, hajama' ta'khir na pauna niya in huli raisin haunahan, tay mauna sin syara. Tay maunda sin syara. Muna-muna in syarat sin jama' taqdim subay taritin. Makauna na in luhol, ang pasumuno in asar. Makauna in maghrib, ang pasumuno in isya. Bangkaw nagjama' taqdim. In hikarwan yan. An yanwiya jam'a thaniyah ma'al ula qabla faraghihi min as-salati al-ula. أن ينوي جمع الثانية مع الأولى قبل فراغه من الصلاة الأولى. سبين كأونا مو من قومك جمع تقديم نية مناسل hari pa قومك تكبيرة الإحرام الله أكبر haluhul ni niat munasal jamaun muin asr. Ni niat munasal sin jamaun muin asr. Atawakan ni niat mo na siya sa hari pa kaw maubos na nga sambahayang panagnaan. Bangkaw ang panagniyat, naubos na kaw nagsambahayang sinluhol di tay maun. Launta. Allahu Akbar sambayang mo na luhol. Pagyan mo, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Apa ko email lang mo? Maropay ni jamaun ko na. Niyat mo yung pagjama, subay na naubos yung panagnaan. Manjari ba yung biyanto? Manjari. Kuno siya manjari-jari hun sin syara, bang muniniyat na asal in pagjama' taqdim, hapanagnaan pahawala pa kaw naubos, si malam amuin ng baris salam. Bang kaw naubos na ng baris salam, ang pakaw nagniyat, di na manjari magjama'. Di na manjari magjama' lang sin mga ulama. In hikatuniya,
Al-muwalatu bainahuma, subay magsuno. Al-muwalatu bainahuma, subay siya magsuno. Pag ubos mo sinhambok, hitindog mo magtinhambok. Nabang mo sa upama riyuta. Pialo kayo mo pa inhikarwa, nagmiting pa kaw. Long tawian natulakan ka. Long mo haywan magjama kita, jama' takdim. Allahu Akbar. Naubos man kaw nagzuhur. Yan mo pa mo lang takad ka wa. Takan ko na lang mo yung bagay ta. Hello? Na, kaya hatod mo na yung pagkaon. Nagmiting pa ko, mali minute. Ubos man ang pakoim yan, kamatikato, itindog din hikarwa. Hal yajuz? La. Bakal. Manjari? Di. Subay pagtindog, pag-ubos sinhambok, kamatan. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Misanin magtasbih, di na ko patasbih si Sarah. Di na ko iman subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di. Sabab, hinang mo yung dua biasin hambuk. Namang mo kayo tahaot. Pialo kayo mo pa inhikarwa. Di na matagjama. Kandad, tulong si mga ulama. Apabila pialo kayo, naam, fa in farraqa bainahuma bi shay'in tawilin 'urfan aw akhara ath-thaniyata bidun an yushghila nafsahu bi shay'in batala al-jam'u. Di manjari. Naam. Di manjari. Inhi kaupat. Wala ko na sulat na hindi. An yaduma safaruhu ila talabbusihi bi-thaniyah. Ay fala yadurru an yasila ila baladihi athna'aha. Subay im pagjama, maubos mo siya hatulakan ko. Katan. Bangsaw pa ma, nagjama ko. Sakali pag-ubos mo hapanagnaan sambahayang di magpak na ko pahula, way na pagjama. Ikadto ta. Si mambahayang ko rin doon na yung kapal masuok na pa, muna masuok mari. Yaw na haliw na sin isla, mari na. Suok na matod dumungo. Inbound din ita muna yung jambatan. Ha? Nasabutan nyo kain. Sakali masuok man pa jambatan, nag-usos na ko lang mo jambaong ko na. Allahu Akbar. Doon man ko, wala pa ko nakasalam haluhol. Kaya matingog na yung kapal, tut. Atin hari matung na. Wala pa kaw nakatag na pahamuin hikarwa, di matung na yung kapal. Manjari pa ba, jamaun di magpak na kaw pahula, inhangutod, wala mo panahinang, di na manjari. Di mo na manjari, hilaus jamaun pa. Malaingkan, bang kaw nakahog na takbiratul ihram hikarwa, Allahu Akbar, doon pa kaw hamuin hasambahyang hikarwa, sabu kaw kasambahyang sin hikarwa, di matong na siya pamuin pahula. Narain doon tayo mo, palawayo na siya. Sa bangkaw wala pa na amuin, nakasud pa amuin hikarwa, di matong na magtuy, ingkap pala tawakan, nakasud na kaw, paraplinan sinhula mo rin dahing hariba, naam, dahing doon, batal na in pagjama. Batal na in pagjama. Amo yan tin syurut, sin pagjama, jama' taqdim. Adapun in jam'u ta'khir, in jam'u ta'khir, in syurut sin pagjama' ta'khir, an yanwi jam'a al-ula ta'khiran khilala waqtiha al-asli. Naam. Bangkoy sa magjajama' ta'khir, subayin kaaunan mo, niyat mo na sal hapanagnaan pa sin waktu ini kau magjama' ta'khir. Laung ta, halong sin pangatayan mo, sumambahayang kau sin luhul, iban sin asar, hawak na sin asar, ta'khir. Subayin kaaunan, niyat mo na sal magjama' kau ta'khir, hawak to pa sin luhul. Niyat mo na salat. Bangkaw wala nagniyat dahil pahawak to sin luhul, ini kau magtakhir, subay na nakasunin asaran pa ko email lang mo takhirun ko na. In hukuman sin amuin sambahayang mo, qada na inguwa sin hambu, di na siya matakdim. Sabab na niyat mo siya, subay na simudin,
amuin hinapusan waktu. Subay mo bang kau mabaya si magjama-jama ta'khir, subay mo asal niniyat daing hapanagnaan waktu min kasud niya, ini ko magta'khir. Nah, inhikarwan niya, ang si mga ulama, wayroon sa niya, ina mo hindi makapagtartib, jama' ta'khir, biya sinasabot ko kaina. Long ta waktu asar, kaya una mo ina asar, ang pa waktu, luhul. Wayroon na sa niya, sumagawa, naam in labi afdal kabalikan ko, intaritibon mo siya, misan siya amuin, hawak tuwa mo hinapusan na. Supaya makakuha kita rin ha, khilaf sin mga ulama. Na, uno naman yung syurut, manjari na ko magjama, iwan manjari na ko magkasak. Aun syurut, asupaya jarihun na kayo mo yung magjama, iwan si magkasak. Muna, ay yakuna safaru tawilan. Subayin kaunan sin pagtulak-tulakon mo yun, malayo. Amoy matag na tood siya, tulak. Maunin layo niya. Kira sin mga ulama, subay siya mabot kawalwan tag-isa usok bato. Kawalwan, tag-isa, usok bato. Kawalwan tag-isa. 81. Biadin tayong kwansing kilometer yan. Bianda? Ay siya mabot kawalwan tag-isa. Bukunin kay Ibn Kulampira, o mga Kulampira. Kilometers. Usok ba ito? Bang intulakon niya, tudjuhon niya. Mabot siya, kawalwan tag-isa, usok ba ito? Pataas! Siya na siya magkasal. Bang wala pa miyabot bihaon, laong ta. Mig siya rin nga sambuangan, madto siya, hikad to tamon siya, pa mga ngan makamuhula may masuksok dan. Ipil. Inipil, mau rin layo sinipil. Labi ang gatos, nadyan na ipil. Laong tarayin doon sa siya ha, uno ba ini? Bitali. Bitali, mau rin layo sin Bitali. Pila kilometer yung Bitali? Ha? Kapituan labi? Laong tamar, mig siya. Dahil nga hula, tudyo niya pabitali. Impangasuray doon, manjari na ba siya magkasar? O magjama? Injawab di. Di siya manjari, magjama, ibansin, magkasar, sabab sinwala pa tubista sin mga ulama, tulak imbihad to. Ayaw ka magdungog hakaywanan, maghupit hakikakidkiran yan. Ang kaywanan din doon, subhanallah, harap sadya pasanggali, magkasar na magtoy. Walang kuno yung kaymuan. Nalong na, tulakan kita. Nari, bukong bihad to. Bukon sabah, lalain hukuman lang si mga ulama. Subay kaw mabut, kawalwan, tag-isa, palabi, ang pakudyari sinsara, magkasar at tawakan, magjama. Pamumausalin na muin, privilege mo yaw. Now, ano yan to, subay, hibuntol, amuin lang niya nautical miles at awa, bistahon din amuin, siku-siku niya katan, bistahon din siku-siku. Laong ta. Ingkadtoon mo, na hindi ka hatampat, pahambok tampat, bang mo biyuntol, mga kaimanda. Kilometers. Bang biyuntol namin pagsukod, diyaw. Sa indan niya, yan, dia maghasas. Nabang inibistahon katani namin pagbihan-bihan niya, labi siya kawaluan, mga kumuha, mga kawaluan taglima. Diyari na baha? Diyari na. Bukon imbistahan bantangon bihana, amuin daan, labayan mo yan, itungon kata. Na, matimpanag na. Hikaruan niya, ay yakuna safar
ila jihatin muayyanatin maqsudatin bidhatiha. Sumaing kaaunan sin manjarin ako magkasar iwan sin magjama. Sumayaon tudjuhun mo tudhula destination. Bangsaw pa may kaaunan sin tao yaon naglibutan sadya. Hikad to ta, aun liawag niya tao. Nakautang kanya. Sa kalini naglawag siya rin siyang mahinaat. Halom na siya sambuangan, naglibutan siya sa halom sambuangan, maglibutan, na mamurain halin niya bang siya maggaso na paglawakan sintaw. Bang bistahon niya katanin amoy panaw niya yadto halom sin sambuangan, hapaglawakan sintaw, labi na siya kawalwan. Manjari ba siya magkasarhal biyad? Di. Abmayta, wayruun tampat tartan tutudjuhon sin panaw niya. Mafhum? Naam. Amatin syarat hikarwa. In syarat hikatu alla yakuna al-gharadu min as-safar al-wusul ila ay ma'siyah. Jarihun siya magkasar apabila intulak niya yaon bukun pamaksiyat. Bukun siya pamaksiyat. Laung tatulak wajib biya siya mag-hajj. Jari siya magkasari o magjama. Atawakan intulak niya yaon sunnat. Madto siya tumulak, mamisita pa mo in kubul si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atawa intulak niya yaon mubah, mag-usaha. Jari siya magkasar. Naam. Adapun bang intulak niya yaon maksud niya rin hapanagnan tulak niya maksiat asal, di siya manjari makaisin mo yung kasariwan si jama. Long tara hindi siya hula. Modto siya pa mga kagaya niya to. In maksud niya, manakbi man to manok. Narasal manok niya bihan. Naam. Iuputos niya marayaw bihan. Ipanakbi niya man. Impanaw niya man to maksiat. Manjari ba siya umusal, sintatawangan sintuhan kasariwan sin jama di. Mayta, sabab in privilege ini dihil sadya sintuhan, paamuin ipon niya kailo, nagaamal ibadat kanya, amuin kabayaan niya tabangon. Na kumpas mintaw magmamaksiyat, tawangon sintuhan. Di, kabungsihan sin Allah Ta'ala hinang niya yan to. Naam. Ang kanda bang impanaw niya? Naam. Impanaw niya, panaw magmaksiyat. Naam atawakan mamuno. Madto siya pahambukula ito, auntod buluon niya tao. Amo inlong tamihan, anyayahon niya. Nari siya man dyan magkuhan. Magkasariwan sin, magjamay. Sa adapon bang sa upama siya, timulak pahula. Imaksud niya, mag-usaha. Bukon lang tamaksiyat. Sa adayin doon man siya sabo hatulakan, nakapagmaksiyat. Doon na siya sabo pagtulakan, hatulakan, nakapagmaksiyat siya. Naam. Manjari ba siya magkasariman siya magjama? Jari ra ka na siya. Ayaw sad. In maksud niya rin hapanagnaan, amuin tulak niya yaon panaw, pamaksiyat. Ayaw sad dyan amuin, naam amuin panaw niya rin hapanagnaan, maksud niya, asal long tabihan panaw magmaksiyat. Na, nabang niya makain to ini malayo. Ikaruan niya, miabot kawalon arayin doon na amjari ka niya magkasariwan si magjama. Naam. Naam. Ala kullin, aun padyarisin aga makato jama' daysab amo yung pagtakon al-jam'u bayna as-salatayn fil matar. Manjari kita magjama' bang in ulan matigda. Jam'u al-jam'u fil matar. Jari hasyara. Laung ta, naam, matigda yung ulan. Daing sin malisag lima, tigda na yung ulan. Sambil simudin waktu maghrib. Indan malakat, pisak, intao, daing hakalayuan kailo, mawasak.
Man jari baha jama'un tanin dua waktu. Naam. Injawab man jari. Apabila matigdain ulan, daing hapanagnaan sin waktu, daing hamaghrib pa, sambil naus kau nagmaghrib, makusog na masin ulan, jari kay mo jama'un mo jama' takdim. Nagna. Kamu jama' alam si masjid lang matigdain ulan, hamaghrib ba? Pamalayo mga bahay sin tao. Pag maghrib, tigda na masin ulan, daw mo na mag-isunin mga tao, din kumpas niyo. Jamaun na to na. Pasalwang kita nyo ni Muy pasimpuas maghrib. Muy pabay. Pag usya tumagbing manin na malakat. Tigdain ulan. Kaya manan wayron pamisang mapayong. Jari ba asin syara? Jari. Aulan. Sa subay siya hajama takdim makaun hamaghrib katan. Atawakan haluhol iwan asar. Pag sambayang nyo naman luhol matigda na yung ulan. Manjari siya jamaun. Jari sim mga ulama. Inhal simbihad to naam sumagawa in shart niya suway masi inamu intigda sin ulan naam masin tigda sin ulan pag usimbay sin jama'a malayo mapisak malakat kailo naam tiyari rin doon sin syarata. Rasul sallallahu alaihi wasallam nakapag jama' siya habukun tulakan habukun siya sa amun hatulakan naam long sin mga ulama jama' ni hawak tumatigda in ulan. Na. Sumakawin bang sata. Kamatawaran ni pa magpakatay masimbiyay, mabugat kanila. Na. Adapon. Bang magjato yung bihay, kapag isun-isun ng halom sinlungan, pagka matigda in ulan, malayo in bahay, pamasjid, malakat, makatan, manjarita siya jama'un, sa panagnaan, waktu siya kumuddan. Panagnaan siya, waktu kumuddan. Na. Na yung pagtag simbihad to, naam al-jam'u fil matar. Pagjama' bang matigdain ulan. Mura-murahan insyaallah subhanahu wa ta'ala amuyad to mga kahaupuan sin dua waktu sin samba amuin kaluhayarihil ka to sin syara amo na yung pagkasar iwan sin jama' ayaw na to kalupahan in jama' na baki nagdua jama' takdim iwan sin jama' ta'khir. Na'am wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bangaon pangasu papuason tanyo na in bangyon. Auno na. Oh. Auno yan na. Ika-live ta. Live. Allahu Akbar. Asyhadu an حي على
آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام إنك لا kata itu kan? Kaya nga siguro ba ito, nung kumulak pa yung S, ubus na ilang kita ko mo siya rin yung contract niya. Nung dyan ba siya kumuha, nasa at jaman siya. Atin niya, timulak siya pa US. Naghinang. Pag-ubos siya to. 2 taon yung contract niya. Sampay pa pila in lugay, sinapunman dyan siya magjama. Pagdatong niya naman pa US, ubos na. Suway na siya magjukop, magsambahayang katan. Mayroon. Ayaw ko magkakadsin fatwa, singkaymanan long niya. Salukay mo rin doon. May singkaymanan long niya, salukay mo nag-i-school na yun, pagjama sa dyan kang pagkasam. Mayroon. Mabista na kautaw rin doon, mangkaulimiyo na, nagniyat na kaupat adlaw, pataas. Patag na kau, taghula na ko, dahil doon na ko naghula. Mga ulama. Ayaw. Di siya manjari magkasar. Di manjari. Bang haparakala pag-ibadat suway siya makwan. Maayad. Ayad, ayaw. Siya. Biar din ito tuan? Patadlaw. In lugay mo rin doon. Aun hajat mo miyad to? Amurat yung tubtuban mo. Mangmuri kay nga tan kuno mo mus. Di. Sumaya mo yung dahin dito na. Oh. Bang niniat mo na sal din yung putag walo. Di, pagdatong mo naman yan to, magtuin ako magkuan. Pasal limi yun ako rin haupat. Limi yun ako rin haupat. Di. Biar din. Manja rin insya Allah. Jamaun mo pa siya, pagus kasarun mo pa, manjari bi'idhnillah ita. Diyan. Para pa matutuan video. Nakatulog sila minjam at tatlin, antara si Maghrib, isa. Ang minjam ako siya, nagawag ko kami dito pa isa. So, ang nangatara na siya, minjam at tatlin. Nung taga sila ng kurang, isang puntahan na. Pasawa. Biar din natutuan, wala takot ulit kampatan. Amin, pagjam na siya, kaso. Ako tanong mo, Ini na mo tayo. Antara si Maghrib, iban sila ng isa, ang minjam ako siya, kasi niya, pinunday nga, jam at tatlin, ako siya, awak ni Maghrib. Dari dahon ng mga kapira. Nabiyatin niya pang mati niya, i-magdik to yung karakat, dinisa, ang taupan. In pa nga sumubiha ini. Atin niya magjama siya takdim, nagniyat siya magjama takdim. Pag-ubos siya to. Bang siya magjama takdim, sumambayang na siya 2 rakaat. 2. But di makwan, di makasarin in kwan. Tuwing Maghrib, pag-ubos niya mambaris salam, kamatan niya, itindog niya magtuin 4 rakaat. Isya. Bang siya magjama sadya. Sabang niya niyat, jamaun niya, iagad niya pa yung kasar, mandyan niya hinangon 2 rakaat na kuman niya isya. So, magkabutang na dito na aluang karakat sinamin Maghrib sumalam. In Maghrib di makasar. 2 rakaat na to din kuan. Jukop 2 rakaat na Maghrib. 2 rakaat na. Pag salam, pagkamat, ang pakaw inangon mo 2 rakaatin isa.
Okay na tuan. Insyaallah taala. Kata tuan, bismillah. Biar din. Manjari. Manjari insyaallah. Maghrib tura masih maghrib. Di manjari makasar. Biar din. Namagniat ko lang mo usalli salat al-dhuhri wal-asri jam'an wa qasran. Niyatun ko in luhul iban sin asar jama' iban sin qasar. Nawaitu usalli al-dhuhra wal-asra jam'an wa qasran. Biyad. No. Alam mo ang pasug kaw. Ha? Miig sindom. Mao mo magdatong malisag pito. Pag wakto sin sumuyad to, tas kapal na kong sambayang. 2 rakata, di man jari nangon ang buko rakatin fajar. 2 rakaat na mas. 2 rakaat na mas. At ito. Nalaw mo, salli simbiyadin. Jama'un jama' sadja tawa kasarun sambil nalong mu usalli nawaitu an usalli al-maghriba wal isha'a jam'a taqdim biyad nabang isab siya nangon mo ta'khir along mu usalli al-maghrib wal isha' jam'a ta'khir biyad Nah, wairun na, insyaallah. Di. Malingkatin pangasubo. Atin niya manjari ba kasarun hawak tu ulan di amurain jama' injari. Amurain jama' injari asyara. Bang matig din ulan malayo imbay sintaw pa masjid malakat makata. Naam, wairun na? Waina? Katoy katindog ka. Di malingkatin pangaso mo. Atin niya simambayang siya luhol. Pag sambayang niya luhol, pag usag sambayang luhol, timig din ulan. Manjari niya na ba kuanon di. Suway kaunan sin ulan daing pasimpanagnaan pagyamo Allahu akbar naguulan na sal matigda. Amin ono. Naam. Jama'an, bang jama' sadja. Bang jama' iban qasar wa qasran. Bang jama' pa iban sin qasar. Na bang jama' taqdim, ibutang mo sadja rin, di lang mo jama' taqdim. Bang jama' ta'khir, lang mo jama' ta'khir. Yan to. Waktu zuhri man sin asar manjari بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم آمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح أمورنا ودبر لنا أمورنا يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين